Salibonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku-video leyi. This is the Week of Entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ukuthi ubekwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Endabeni kaSenzo Meyiwa, uKelly Khumalo ngo-27 October wanikeza amapholisa istatement sakhe ngalokhu okwayenzakalayo ngelanga lelo uSenzo Meyiwa ebulawa. uKelly yena uthi kwagqekezwa endlini yakhe kulo Senzo Meyiwa. Uthi kwangena amajaha angu-5 afika aqalisa ukuthi bafuna izinto ezazilapho endlini. Uthi abantu laba baqalisa ukuhluphana labo. uSenzo Meyiwa wathi ezama ukuvikela uKelly Khumalo bamdubula. Lokhu-ke okukhulunywa nguKelly Khumalo kuchiyene lalokhu okukhulunywa ngamanye ama-witnesses. Endlini lapho kwakulomama kaKelly Khumalo, usisi wakhe uZandi, labantwana bakhe, labanye nje ababekhona. Amanye ama-witnesses akhuluma lokhu okuchiyeneyo lalokhu okukhulunywa nguKelly Khumalo. Lokhu kwenzeke ukuthi amapholisa aqophe uKelly Khumalo bacabangele ukuthi wayelesandla kulokhu okwayenzakalayo kuMeyiwa. Okwakhulunywa ngabanye yilokhu okulandelayo. uZandi yena uthi abantu laba abagqekezayo babengafuni lutho, babeqophe uSenzo Meyiwa. U-security guard uthi kwakungela sign yokuthi kwakugqekeziwe kumbe kwakulabantu ababefuna ukugqekeza. Yikho ukuphela kwevideo leyi, kodwana ke melela enye elandelayo. Don't forget to hit the subscribe button.